Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta HDP Patu Aklamalong Second Borjan Youth Forum T Hekpen BYF Football Championship Cup 2025 Opening Ceremony Adai Kechingpo HDP Patu Aklamalong Borjan Youth Forum Pen Chepater Piponsi Aruatiklo Nipai Inkoira Po Arni Arning Kangsam Por Pai Hini Apor Malompen Ing Deng Hini BYF Champion Cup 2025 Opening Ceremony Adai Kechingpo Laso along BYF Amaipu Hirbang on Teron Pensi Aluhi Pachinipo Aluhi Sarpo Aman Pengpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Serjarong Par Chetongdun Second BYF Champion Cup 2025 Football Kipatu Along Dor Plupan Lucky Karbi Anglong Autonomous Council EM Serjarong Par Pensi Sponsor Ponlo Lapen Labangso Akipatu Lucky Karbi Anglong Autonomous Council EM Serjarong Par Asar Bura Karlitang Tung E Longkamar Kachikimo Amen Pensi B Ponlo Bangso Ajay Mek along Penangan Borjan Constituency along Kethe Kiding Atumta Chetongdun Sonsi Borjan VDC Chairman Sunaram Sinar Philip Teron Food and Civil Supply Board Chairman Sardili Bay Education Board Chairman Jivan Chandra Phatak ex-EM Chandra Timung HDP Lams Chairman Lasonsi Penangan Kethe Kiding Atumta Chetongdun Second BYF Champion Cup 2025 Kepatu Kitengpon along HDP Sport Association HSA Pen Bokajan Karbi Club BKC Angbongsi Patu Ponlo Laso Kepatu Pon along BKC Atum Goal Flipensi Chepahai Ponlo HSA Atum Golni Ansi Chitu Unchotlo Bang So Kepatu Kiteng Ajaimek Mesen Pensi Chun Ponlo HDP Pen Nangke Loberta Pratap Ingling Report Karbi Anglong News Channel. Puri Hantu Kamalong Inding Hini Warrior Youth Forum BYF Championship Cup Men's World Tournament itu pun enggak yang masih bangso seperti Pibon Warrior Youth Forum hari Suwe jangan seperti Pibon masih bangso cup apa namanya di Long Kamaramen pensi si sponsor dulu masih labangso cepat madela bangso keceraton nam thebang lah halo je itu borjan hawa isui jang tu patu rahin tu aning hang tik aning dok tik siki itu thebang kan kuani lang kami ke patu ke lang tu cengno patu kecetong dan kami borjan youth forum tu menang itu ke klaim ke dam dak borjan hawa rum kedu isui jang kan cengno kedu kami saru sarhana tu tak ninge kedu alang itu ke klaim ke dam tuar kami ke Japon tuar kami tu kan kai kan paklang pon har bang sobang si ninga kedu aswaje ni si rang itu mpan si sama si ninga klom ben kacerap ben bang sobang tu thebang lo kalau lah si bang so kami senulam thebang lah halo je tu non ke football man kecihung kecikang atau kanu kadu lo kadimo tak dipi long tu me dipi polam lo ma bodan polong kami long tu tapi long kami sa dapat kulo lo si somum kami dak dipi Arab atau mbah HDP ya risoi jangan tentu lah bangso kasih tudun bang keke dak non ho kita tim dak rutin namanya tim desain kosong dan situ kalau dak so bangso kita lagi kalau pasti ya risoi jangan tu masih pipo aja di tim menang pon menang kalau so ini tempat tu ni kalau bangso ni hang tu jadi masih ndak kongom chairman atau hai tu anda menang tu menang tim sisi ada song hang masih lah bang kimi yang kek lokali pun dalam sini lo isi risoi jangan tu among kalau drugs kecil drugs itu dong ya apa yang amen selalu nom contoh menon ke kilong ni joy hilang dah tu tengok lo polis tu kena along kena pun tengok ko halak ke lagi kena si semua cunculang ran kena bang lepas orang ni kejor tu orang ni sini lo ya si tu drugs kecil kena tak video panggil tak cuma jorong salah hai penyong si paciri tu nangi halah hai tu penyong si pahir tu nangi perlu tangke isi tapi ni mesena kam semoy maksud mesena sai iklan pun hasu bang tu nangi salah sebab tu bang hasu andeng long ke laki patu kita isi lo kena ko kerja pun atunda
lalu lah si curupalo dak boyan forum tiga pon atung han reso yang curupan dak kota medak di school association agung kota medak patro di mipek pensing no atung bicara pacitudun dan kota me tongbung atung dak tim ni cewan pen no so isu yang tuhan kan curupon no curupan kasi ansu si kemi dami kana helu Pini Ladakh HDP Sports Association HDP Patro Klamalong Nilitum Deng Hini BYF Football Champions Cup nitong Pini Iceng ngaran ni Patro Nilo Labangso football kapathu kadamtangan ni gerong helu Patro Klamong si Padopon lo kapen Pini nga bang nilitum adim lari boy nang komasi HDP labangso Patro Klamong si Padopon nilo Labangso kapathu jasemer nitum tungelong kamar Cikimo men kan si Patro Nilo tungelong kamar komatik lo ko tangte lake nilitung ngaching honnai ampada borjan hawala pensolang do kar biarat ngaching honnai man kedo iem surjorong farsa asar burai lo tungelong kamar ke nut tokbang hirbang selang likan cikimo pen sila bangso patso bang hipon ampada la bangso ka pathu keceng man kejut apcak nang tidun lagi ne ngaching honnai iem surjorong farsa si apcak nang tidun lo pini pen pathu pang ceng si nilitung Mochiklo nipain ko rahinian si andung iti satu konko kata lada kaduk kawe tim krisir kep do tim krisir kep ang mong si cedan konko pini kapathu kon lake jasemer HDP Sport Association atu kapen Bukazan Kar Club Football Club atu mensi pathu kon iglo sila bangsu kapathu pini kangpu jai meglo iam sojorong pasal tempen iam sojorong pasal asal pi mate tungelong kamar acor sang pilina rong hang pi sidame nang chitong du anpada iam sojorong pasar hema hem tu natum anda nang chitong du kapen lada borjan hawaralo ke ding ke bi ke tiri soijang anpada karbilo chale song karbilam medama kabi jutang song atum anda lada nang chitong du kapen kang puja megnon letung mesen pen kadu konik long no kapen letung pini aja mek sidame da kapat pi sidame pini monsam jin mesi katu konik long Dhonsiri constituency angkang Dipu Kakoti Rong Hangkes a branch committee kisengpo. We stand for oppressed people, struggle pu, ATP and Ponpen, KSA, Upper Dilaiji branch committee atumpen, Chepater Piponsi, Hemari Be Arong, Honglang So LP School along KSA, Kakoti Rong Hang branch committee, Seng Ponlo. Lasonsi, Lakhakri Circuit, Dhonsiri constituency ke parlo, Kakoti Rong Hang Ahawar, Rong Rup Arlo, Sonsuri, ke Boy Kisung, Ahut, Karjap Dun Thipji Aphan, Hemari Be Arong, Phonglang So LP School along, Garbi Lo Charlie Asong, KSA, Kakoti Rong Hang Branch Committee, Keseng Amai, RD Doklongpen, Pachun Ponlo. Lasonsi, KSA, Kakoti Rong Hang Branch Committee ke Japon Aphan Maipu Binong Be Lapen Chunbang Dilip Ing T Atuma Phansi Pekponlo Anparta Kadokawe Bang Inkoira Troxy Atuma Phan Kaprek Arpu Chepeklo Mai Along Rong Asar Rup Asar Atom Chetong Dunsi RD Doklongpen KSA Kakoti Rong Hang Branch Committee ke Seng Amai Mesenpen Pachunpo Di Pupen Nangkelo Berta Real Son Hanse Report Karbi Yanglong News Channel. Dapat rong lang so branch committee kiseng pusat nang hen terkilo. Nili aprang sila media butum hanili kadong bajilo nili la pinidak kakti rong hang area lo mada himari berong long pini kese branch seng lo la ning rong alam lo athi ani ding open nili kematha pini ke peng lo sini matha lo Cehok lo athe nonowi kimi tum log charli aphai nang doripik lo athe au sumar do ta school ke tojun aphai kompik la silnun ke se jom sidak branch seng lo pulotante senget lo la silatum non ke se nunga cari tumbang alang tumbang non awareness program dengpo la sining thelo lang tu pinang chepang tang pon pu silining thelo ningarong pigalam lo la pen jasemet ke niltum ladak bangke nili pudami la kese branch seng lo la bangke charli hini turun po pen kapre ka sa talang tum ding pon po la penil tum kisumnai la dak di fuarai lo kilometer privet lo dak brong an ke himari berong ke la soni tum kisumnai ke towar bang nonil tum
kedam ke bang siksak pik bari khalu polotang te arbi yang polotang te utu indoi nai pes lu chali te taun gidun tumbang ke utu damone po king mendam po ing han sai de tilu lasi to war bang 2001 aning kan bang MP ki horen sing bi do hod la pen la non CM lo Dr. Turum hang ki charia sarkar lo 2001 aning kan la huilar bostu rong sampri long sida nong isom lo tangkalok si kurur pho kuti pho tangka sengson lo amala satuar patang de det labang ke menong harong ang si patang chot adha kilometer klem chot si nange pita nang pipa mika kali de lo la sinon iprang bangi phan bangi prabjin pen noni le kar benglong tim tum han chuni lo bang satuar chi pa plengi phan sini tuma hin men chuni lo la si alang liang sing pa pleng pik suri tum churuji la sini tuma kisum nai towar bang non school tame non dolo pen non towar bang lang bang tame tum la JJM schemes tame ke sarvi chok che joni ni tu makisum du kong himari berong ge non ta don phoke ba phong bong bang ge non don koi ba ke langlong del si akimi scheme na kunga pa pi phasin tum chuni lo the mero harong lok se 150 don paru sira phoke du ni berong bang don phoke ra phodu ma berong bang ke la don koi ma an bang ke langlong le delo ma sini tum la committee pa phanta la contractor bang ta ena warang pipelang si langlong le lang non ta to don ko ya na mangke la si akimi scheme prabjin pe non la tim kar bianglong tum la lang bang ni tum hala JJM scheme bang ni tum han non mat prabjin pe na ko kimi scheme pi pani tum hin men chuni lo Aben nang limo pen pulo la tuwar buthak crop ho sengson lo kami patang de tulasi aso contract dar men nam itung contractor amen ban listing de lo alang le khomia nogong sorpu se hola so hut ni nang kokpo Laso Chair Abdul Bangke ladak tuaran ko prang BJP Presiden lo Dhonsing Teronda langli nang dunlo aso hut nung somhut lapen ala nom kibom mudram le khida dulo alang tumstamin alam chang pilo pachunji pulo eta kuson ku ben tuar bangke la mero harongan na thaklim tar ke ma berong nang le delo contractor ko khomia su pula bangke hala Dhonsing Teron pen la mudram le khitum sila contractor kang waisi alang le phansi contract pilo kakuti rong harong la area silong kakuti area sibang ke rong kre thomandu nani tumhan pini tong sokot penang tum media coating jer ki don klembang pu bang pi mana chitong no pot alang tumhan churolo tapi nili ki pudangye bang ke homosting ko era thok angbong pena dak dhonsuri ke pulutang te langdam pulute dak dipu ben ka chikoi not sil tum dolo nili la se ke pudame bang ke je nili tum homosti la ke na hok nang tum development bang thek dam long le lapen dhonsuri homosti ke par lokala kai lo kali dak kar bi pinana kar bi population do stame la so congress sarkar le bang BJP sarkar le bang nili ki pudame bang ke kar bi bu po bang pu ke thek bang dok piko most tame boreng awar sai people kar bi tum long de dat lapen boreng awar sai long ji litum langdam na ek number bang ke di masa hola dhonsuri long longon po laben 2 number bangke manja hala di masa tum ja hala chibui chong hala tum silong nunji la sinili tum ningi pungo son si dono je da dhonsuri homostia karbi non ke chali bom yut ki dona bang fi dak nil tum kesi pinu dak kakutirong hang kachithang plup along tum bang nang giseng nang koke non lalo je dak pinan kaching tu ubi kimia tum dak orang war sai pen chenglok ili tum dak towar tame alang tum dak gangbra pen do dak rasai klembang pu tum samil tum malang cingkin lo napela so towar dak kakutiro hang 4 km pu alang tum 2021 pusip ala dak pilo towar bang hola so towar ta non am ta alang tum pini solo pelotang te komane jai pengkachar chong ponang pini solo pelotang te barkaut pelotang te gari tar teme kaching doi ponang bulte chitherak meme dhonsuri homosti arlo la sini ne nili ki pudamnya bang dak ningi pungoson si dak dhonsuri ha ari so jang tumke dak piposi senang ko ma dhonsuri homosti arlo kese branch for dolo so branch polong ke lake apadele branch committee isilo lapen kese lower habjan unit hini lo lapen kese lower kese upper habjan unit lapen kese lower habjan unit tame dolo lapen pini dak akutirong hang branch committee sta da me dolo lapen kese dorduli branch committee sta me dolo lasi dhonsuri homosti long ke la pho anil tung dancing wal si non nil tung ning ki pungson si dolo lapen nili ki pudamnya bangka dak dhonsuri arlo long kya kar bia khai ki sung technique ko pilonon homoisa bangke lake PRF lapen DCRF apothak la so joini ta non nil tum ki dos
siksak ta ka son sido bini to nang plung je pinap nang plung nei bini tong thu nang ne nungi tong thu nang nei pol hai bang tum kai kita ning chirok to son sido la sin tum jo cm sa da pulo je ke dam tang mas zoning bjp long tame habjan hawa long bang alang lam chak nang pikang wal je brf la pen dia sa dsrf along le ki do an kya ki yoi pen sa alang li putap pilap ji pusi alang pulo jong si nang pachi jong si alang li lam chak nang chipa pleng play poten tum dak karbilo chale song daga branza unit pen chenglok dak yong dung arat ki do an apen bel tum ke jong si alang li lam chak ateng nang pleng play pote ni tum ke kachi song da deng konang kok pusi ni li dak don suri awar ki do an arat mate karbeng arat mate kansil kachiri karbeng tolmas kansin til ka tim karbeng long pasta me ni hin pen chunuri ponlo la pen pachini ponlo Nili Maipu Kakuti branch president lo litum dak kesengge bang pokep bagdu Arong men. Hemari Bay Village Kena nalila piku netu aku deng kena bang Giani kupikir memang lalo rong nong awareness pipini la school kidun de la somadum du tanun pangin padun pu mamen litum arjapu dak pipini tawar kenu tan nilitum chestong nun po pipima somar student nung kadure nilitum cerap dun po nilimen dili katha laban nili secretariat pusi nili chudun lo laban nili sardaman churu lo dak mari berong makakutia ria along kiasi nang seng thega pot athe people lo blote nilitum arong mate backward o anla tuwar pen chenglok sumal kachari kidam ke bang kostu laban no nilitum sartum bena bdn sin nilitum tala sartum han chok khaben sila tuwar kado gabe cm sar atum han sitame tim kar bianglong atum han sitame ka chinungri dai hanili tumna sartum nang yaun po basining chithe ponlo hanili tum chisigding sidulo nili tum kecheng sigideng poing ke la sumarum han la kapur hianat nili tum lang pon po laben api la nomor hini bang deng pon po la ke la tuwara hin nat chisongon po busila sartum han ning the ponlo nang paya poing han Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu